Alhamdulillah, track pertama teman-teman. Boy. Nah, gini babonnya itu lumayan. Mantap teman-teman lah untuk SM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu sama channel Kamoto. Ada hiburan lagi teman-teman ya, ngebolang lagi barangkali seru dapat belut-belut super babon. Ya kali ini teman Foto Kasep alhamdulillah Neng Layung ada. Kita kenalin. Soreng kemarin. Kang Odi. Saya Abah Jirun dicoreng ayeuna. Ya Neng Layung teman-teman. Kameramen Adendi lah. Mudah-mudahan seru teman-teman. Yuk. Mantap. Lanjut ke tempat semua. menuju lokasi. Oke teman-teman, alhamdulillah udah nyampe ke tempat spotnya. Limpah motor di sini. Aman teman-teman. Tempat spotnya di sana, mudah-mudahan dapat banyak yuk. Sip, mantap. Ya teman-teman tuh udah mulai mencoba anclub. Abah ngahulang kene kelak cenah sieun dicoreng. 7 milarian tempat cenah Abah. Abah ini sombong gitu bah. Kenalan samutut. Ya. Ini udah sana acan ieu masih tegang. Masih tegang ya kumaha? Masih tegang. Masih tegang cenah. Tah. Ya mudah-mudahan seru teman-teman, mudah-mudahan dapat banyak. Lanjut terus. Sampai aneh Layung mulai seperti abah mulai seperti abah nuju naraon eta narongeng cek cenah ayeuna nu dicoreng hoyong saha. Apa sih Pak Utok? Iya mah pakar kekeng. Aduh, mudah-mudahan kenging babon tuh di Bali dia mata canayaan teman-teman. Name malarian, name nyobian, ancrup di spot pertama tuh. Lanjut terus. Teman-teman, Pak Im ada sambaran. Mudah-mudahan Pak Im dapat. Soalnya tadi udah gagal Pak Im teh ya Pak Im. Iya betul. Sekarang harus dapat tuh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kalau dapat strike pertama teman-teman. Wah betul itu mah ada guys. Mudah-mudahan babon. Wih. Alhamdulillah strike pertama teman-teman. Boy. Nah, Mantap. Sama iya. Malah alit. Tapi lumayan ya. Tugas kan. Tuh keren. Mantap. Yes, strike pertama. Mantap. Iya. Mantap. Badai langit deh. Badai langit deh, mun langit deh itu jadi poin. Aduh, untung alhamdulillah kacanak deh teman-teman. Lanjut terus. Ngutan Timan Dendi. Badai disangut badai dibetotku. Neng. Kala bismillahirrahmanirrahim. Kayak nu ngamerana aduh kita bisi kaburu. Aduh, bisi kaburu lepas. Aduh, tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim.
sini mah enakeun tuh, jadi kayak bukan lagi ke sawah, lagi ke mana ke bangsa non balong kieu, jadi masih gak among gitu tah, juga kanggo tempat fotoan gitu komo eta mun lena, aduh enakeun kieu. Tapi neng layungna jom tuh teman-teman, letas kayaknya Pak Iim tinggal Abah sekarang sekarang Pak Odi tuh Pak Iim atas kayaknya, terus tuh juragan jengki tuh aya di bawah gitu tuh katingali teman-teman tuh nuju ngurek lagi terus tebih. Mudah-mudahan kacengnya strek kedua sikan saha strek kedua berangti harinya strekan ya kurang antosan, mudah-mudahan rame mantap, lanjut terus. Tinggalin aku kurumuyan. Aduh iya. Tinggalin aku kurumuyan naroskeun saha nu tos meunang. Acog-acogan ciga bangkongnya pautok kali deui datang. Tuh teman-teman tuh Abah tuh Pak Odi ya, Pak Iim strike pertama tuh, lanjut terus. Pak Iim ada sambaran lagi teman-teman ya. Udah ini belut, nah masih agak-agak abg bongsor lah. Pak Iim sambaran lagi teman-teman. Kalau Pak Iim menang, Pak Iim strike kedua teman-teman, jadi itu mah poin pada ditarik kuneng layung mau Pak Iim. Pada ditarik mangga sok pada kuneng layung video kudani ya. video neng Iya sampai wah ini makan neng, kita makan dulu. tarik kuneng layung teman-teman. Ya, iya ditarik. Bismillahirrohmanirrohim. Keluar tuh. Tarik, pengen dikasih kendor. Wah, babon ieu mah. Kenceng. Wah. Gede aja. Lupa kan bro gede anjir aing. Gagal teman-teman, aduh yang ngayung barusan, aduh gagal. Gede aja bang. Gagal Lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. teman-teman. Pak Utok mau makan dulu, cina lapar. Istirahat dulu, aduh Istirahat mantap dulu lah. makan Iya dulu. kalah ngajelok tidak lah benar. Yang naon itu dengan wah kayak tahu. Ngejok deui wae. Makan dulu tuh. Naon teh dengan hasilnya dulu tuh nih. Sip. Bukan naon ada rusuh ieu mah. Cair ekor. 2. Tilu ketang saya bae. Wah, Ada ini. nasi lagi wah, sok daging gebrokeun neng. Sama semur daging ayam. Tuh, lah mantap. Disaung gimana nikmat lah. Mana mah ieu? Makan dulu. Ya oke teman-teman, kita mau makan dulu, ntar dilanjut kalau beres makan. Kita beres makan teman-teman, mantap lah. Yuk. Neng Layung lagi. Wah, baru makan. Tuh bayar. Abah Jilun mau ditunya. Mantap teman-teman, makan dulu ntar lanjut lah. Yuk sip mantap. Teman-teman makannya udah beres tuh.
Tuh, tinggal lancrub lagi. Terus, tuh bahagia atas nama menawar ngalancrub lagi ya teman-teman. Tuh mudah-mudahan seru, mudah-mudahan dapat lagi strike pertama tadi sama Pak Iim, strike kedua sama Neng Ayu, tapi gak dapat teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman, lanjut terus. Nah Pak Iim teman-teman strike lagi dimakan teman-teman. Tuh. Dikunyah, masih dikunyah. Pak Iim sambarannya udah 3 kali. Coba ditarik ya. Coba ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah betul, ini kayaknya ada belut teman-teman. Betul ya, tuh langsung canak ya teman. Langsung canak bisi loncat deui. Mantap. Kitun salam nama ka sadayana cina otop SF anu hadir wa sadayana lah sakana mah sing sarehat. Wah panjang Selamat namanya. sadayana. Lanjut terus. Lanjut terus. Mantap. Teman-teman, Pak Utok ada sambaran. Tuh susah ke situnya, di situ ada jalan. Ya, eko sewadeun. Tuh Pak Utok SF ada sambaran, teman-teman. Isi kepiting katanya. Soalnya di dia mah seueur kurang. Seueur kepiting. Gagal teman-teman, dilanjut lagi nanti. Gagal, lanjut terus. Abah ada sambaran lagi teman-teman, silahkan dicabut Abah. Babon cenah teman-teman, babon cenah. Mudah-mudahan leres teman-teman. Mantap, betul gening teman-teman. Selamat cenah. Alhamdulillah meni langsung girang tuh teman-teman. Bari nyanak belut da tadi mah samutut wae abah teh. Tadina samutut wae abah teh siga tutut. Kirim-kirim atuh cenah, oh alit cenah. Tadi mah samutut wae siga tutut abah teh nya. Kumaha Pak? Aduh. Masih di nol cenah duh. Wes kae ulah Neng Layung caretna. Lanjut terus.